sikhangele kakhulu ukuthi thina sibesinike imali ephansi compared to other provinces, whereas iMatabeleland South has got more of the resources in terms of minerals that ayembiwa lapha eMatabeleland South. So besikubona ukuthi kumele sizwisise ukuthi kahle kahle imali ebuyileyo ichannel to which authorities that can ezingabe siyizo kumele sizibuzisise ukuthi imali zakhona ngezani njalo zijongeni, and leyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza apha ama project njengoba kathesi asikho emthwani we are not in a position to know what are the funds being allocated to do. There are projects that are supposed to be implemented but they are still at hold. So asiwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti itho kumele sibe lembono esifakayo towards ukuthi besingakhangelela ukuthi imali le uyayo for iDevolution eyifakwe ku budget ikhangelela ukuthi iyenza lokhu la lokhu ku province yethu.